Kasih ding ar potrek benai belai arja apnrio. Kajimplena kospel kat komuyonis dana wahnyo dekat benengkong haduk ar basfo apsan haduk laifo. Hak rakpor ujitsu lalik jinglek hak kalileya. Kwa banlek sejudia namar kiju kila thap ban penyaw o. Kajin khawai niam ying trep jogijo kalajan. Te hadin baki henmen ki para jong o kelek kyu sya kajin khawai niam uru ulalek. Klem depan pau paiba hende ulalek jar. Ladan kinong Jerusalem kibaya ong hato umdei une ubriu ubaki ya thap bat peniam. Hapai uken hag papau bat kimya ong ai. Hato kala ban long ba kirang ba nosan syar kitip dasisa ba une udai ukris pen ban ngitip na une ubriu uwan. Hende haba ukris unwan en amdan batip na uwan. Nama kata ujisu ula pertada kasur bajam kat ba udang hikai hag tempel. Pi itu yanga bat pitip nang no ngawan. Hende ngam semuan dala kamuan lajang. Uta wala pha yanga ulong wasisya. Baya pimi itu nga itu ya namar ba ngawan na bat dai mu wala pha yanga. Hangta kila persyang ban kem ya hende omdan bakta ti ya namar kapor jong kampat pai. Ka gospel yang try ke jing ro eme Chris. Ki continue ka gospel kin sai jing baro. Ki sai jing jari baro, sai pang stam jing baro.